Mr. and Mrs. Efren Tugali. Welcome, sir. The next piece is a waltz piece to be led by our barangay captain, Israel Oja, our barangay officials, all guests and visitors.
May we have another hot music, please. Dahil man sumarunong magpiya sa ako, sumala kayo man amin. Antay na palubusan nga masayang lagi tinapipintas na sonata. Para kada tayo amin apo dahil ito yung fiesta. Yeah, record. Thank you.